Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Nongstan District Sports Association hagasinin kong jugutayo kalayo ang PLIE no limpung kai third but second division NDSA League Football Tournament arajara kulay. Hagani gasini PLIE gani limpung kai jong kitiki atli hikardan haga third division kakinhon kai jong ka wadi ba SC kalayo ban khori jingjop da ka ba kalala ban PLIE no da lai gol la area ka pendeng snong YC haga jing kai persya aga ti kasni sedang kabelalong hamadan NDSA nong pendeng. Syuk sa kaway pat kajing kai kasok paru SC kalayo ban khori jingjop da ka ba kalala ban PLIE no da shigol la no da ti ba SC nang ta kamau thau niao SC kalayo ban khori jingjop da ka ba kalala ban PLIE no da argo la no da maupun FT New Nong Stan Berkasolat FC kala PLIE no da argo la no ya ka dom maulin SC haga jing kai haga juk besi. Hakoi pat kalyang ka jing kai jo ka second division pat kan long ka khatha tarik mentau kanai. Haga te sini PLIE perdaya ka te lempong kinong ket kam ke NDSA bakantop uba Gordon Marngar General Secretary ke NDSA uba S Carlor President Dr. Lumbor Mausor Chairman ke Football Committee uba HD Lingdo Chairman Referee Committee bat kibay pan ilaya dan lang. Laban kedaw hang ni baha ketiga lempung ka jo ka third division kidon hadu sabu prat ligi kenhon kibalawan manisyon benta kat baha ka second division kidon hadu khandri ligi kenhon. Bakal biar